米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌在嘎法利兹阿米拉欧在阿乌拉努嘎瓦斯，上帝永恒不变的慈爱。沙利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏瓦勒努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹。6 atsipang tusa pulo atusir suarsa o papahmeken aku ku kawas nauhani caay pinaay jingra to pitolon ako caay haca pilohlot jingra to mitlaucay a ulah ningra saan。 诗篇66篇20节说：我要赞美上帝，因为他没有拒绝我的祷告，也没有收回他永恒的爱。Sari kakao, nanay lahcien no kawas ko tolon ako, saan ko lungos no kalutamlaw to kawas. Nikaw rira, o sualinay ko faluzo a mitolon to kawas i, o paka sualinay to nika tatamaan a awaay ko tulas no ulah ningra. Mararit singra a mikapot i titaanan。 一般人对于祷告的态度是希望上帝成就他所求的事情，但诚心向主祈祷是确信上帝有无限浩瀚的慈爱，他时时与我们同在。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao sa ay kafalis ko ulah isu i takwanan. Mafana kiso umaan ko nilungutan ako. Ta kaslupah no mikumi iso ami pasahof i takwanan。 主啊，你对我有不变的爱，你知道我所祈求的一切，你用丰盛的恩典供应我。Pakai ni i talamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamet no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。